Angel, Assalamualaikum. Seperti biasa, Mama Angel tuh mau makan. Menu hari ini tuh simple banget. Ini tuh ada sayur asem, ada sambal, ikan asin, tempe goreng, ada pete digoreng juga. Ini tuh lalapannya ada timun aja, teman-teman. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Timun, coel sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget teman-teman. Sayur asemnya enak banget.